Nshuti bakunzi bacu, twongeye kubashimira ko mudukunda. Uyu munsi tugiye kuganira neza. Turasobanukirwa icyo coronavirus ari cyo. Ese coronavirus ni iki? Ni virusi ifata imyanya mu buhumekero bw'abantu, ikabatera uburwayi kenshi na kenshi, ubwo burwayi bukanabica. Turakomeza turebera hamwe icyo COVID-19 ari cyo. Nk'uko tumaze kubibabwira, COVID-19 ni iki cyangwa se COVID-19 ni iki? Ni indwara iterwa na virusi yitwa coronavirus cyangwa coronavirus disease yasuzumwe mu mpera z'umwaka wa 2019. Turaza gukomeza tumenya byinshi kuri iyo ndwara. Aha wakibaza uti, ni bande bafatwa na coronavirus kandi bagomba no kuyirinda? Nakubwira ko abantu bo ku isi yose, ni ukuvuga Aziya, Afurika, Amerika, Uburayi na Australia, bose iyo ndwara ibageraho. Abana bato, urubyiruko, abantu bakuru, abirabura ndetse n'abazungu, abo bose iyo ndwara irabafata. Abanyamadini n'abanyamatorero, abihaye Imana ndetse n'abapasitori, abo bose bafatwa na coronavirus kandi bagomba no kuyirinda. Nguko rero ni icyorezo buri wese udakwiriye gukinisha. Turakomeza tumenya byinshi. Aha nanone wakibaza uti, umuntu wese yandura ate coronavirus? Ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu agezweho n'amatembabuzi aturutse mu kanwa cyangwa se mu mazuru by'uwanduye, icyo gihe yayandura. Ni ukuvuga ngo akoze ku cyo uwanduye yakozeho arayandura. Yegeranye n'uwanduye mu buryo bwo kumwegamira cyangwa kumufataho arayandura. Ese umuntu wese birashoboka ko yakwirinda coronavirus? Yego, birashoboka rwose. Ambara neza agapfukamunwa n'amazuru igihe cyose uri mu bandi. Birashoboka. Karaba intoki n'amazi meza n'isabune igihe cyose. Mu gihe cyose uzi ko hari ahantu wakoze cyangwa se wahuriye n'abandi. Ushobora kuba wakoze ku myenda, wagiye mu isoko se, wakoze ku nzugi, ku meza, imashini n'ahandi. Aho hose, ku ntebe, aho hose, wagiye mu rusengero, mu ishuri se, mu bwiherero, mu biro, mu ivuriro, mu modoka, aho hose ni ahantu wahurira na coronavirus. Ku matelefone no ku magare yewe, tutaretse n'amamoto. Ibuka gukaraba intoki, amazi meza n'isabune. Aha nanone wakibaza uti, ese umuntu wese birashoboka ko yakwirinda iki cyorezo cya coronavirus? Yego, birashoboka cyane. Ambara neza agapfukamunwa n'amazuru igihe cyose uri mu bandi. Karaba intoki n'amazi meza igihe cyose hari icyo ukozeho cyangwa se hari ahantu wahuriye n'abandi. Ushobora kuba wakoze ku myenda n'urugero, wakoze ku rugi, ku meza se, imashini ni ukuvuga computer, wakoze ku muhoro, wakoze ku isahani, impapuro, isuka se, intebe, cyangwa se igihe wahuye n'abandi nko ku rusengero, mu ishuri, mu isoko, mu bwiherero, mu biro n'ahandi, ku ivuriro, wagiye mu modoka, ku igare se, ndetse no kuri telefone. None iki nanone, igihe udafite amazi hafi, sukura intoki ukoresheje umuti wabugenewe. Hari imiti yabugenewe. Irinde kwegerana n'umuntu wese. Irinde guhana ibiganza mu gihe cyose musuhuzanya. None mu gihe cyo gukorora, korora unitsamurire mu bwihiniro bw'ukuboko, wirinda gusuhuzanya ukoresha intoki kugira ngo bitaba intandaro. None wakora iki mu gihe ugaragaje bimwe mu bimenyetso twababwiye haruguru? Nyamuneka amagara araseseka ntayorwa. Gana umujyanama w'ubuzima cyangwa ivuriro rikwegereye. Ariko kandi hari nomero wahamagara. Hamagara ku 114 114. Icyo gihe bazagufasha, bazagutabara byihuta. Wabyiyumviye rero, uyu ni umwanya wawe, ni uruhare rwawe kugira ngo dufatanyirize hamwe. Erega abishyize hamwe nta kibananira. Kandi turi kuri iyi si, byose birashoboka. Niba uri umukristo, roho nzima itura mu mubiri muzima. Ariko kandi niba utari n'umukristo, ni uruhare rwawe rwo kumenya ko ubuzima bwawe buri mu biganza byawe.
ndetse kandi ukwiriye kumenya ko n'ubuzima bw'abandi bukureba. Njyewe nawe twese hamwe dufatanyije iyi si yacu twayigira nziza. Murakoze cyane. Mwari kumwe na Nsengimana Daniel. Turabifuriza ubuzima butazima, ubuzima buzima. Murakoze.